Bengong dijangan tenan Gusti. Ini kamulihan jagat diri kiring Wardiyapura. Nenten wenten kejelan tukida Sang Prabu. Kairing ngantuk Gusti tabeng wijama kesami. Pemekas ning margiang sane kabotri hita krana niku. Ring paryangan sami becik yen wenten purone usak kewehin wan-wan ring pawongan yuwati peketek pekenyung nabi malih ring pelemahan lingkungane lestari bersih inah lestari lan aman dan kedua anak puniki sane mahawinan kebersihan teh mulihang kantot paweh gesang angawurat sane mewasta adipura adi ngaran utama pura jagate sane utama kebersihane pemekaten nah tuane mulo kulati bapo ngajak panjak mekyang dini sing nyen betak pasangan to kempen mepaitungan Andang parakan pengabeh. Nah, itu mesti kita tuh aku banyak besek ini banyak. Nah, ini mesti pak pada lah. Tuh niki sampun cuma wes antuk tiang midap-dapin indik pasebane jaga iring dulu sanggup. Nggih, kumendos dedon di desang apapun mestinya. Merasa gardito mesin nepukin kuat nah kain ini mekejang semuanya pada lubung dah kali sampun
mawakan titiang rengangan pelungu Presida titiang pedek tangkil semeng kadi mangkin ngagingin kadi wecanan pelungu mejantan sampun wenten bebasan kuat mangkin sampun titiang wenten ring ajang kesarengin nandukipun para kanduwe inggih guru sang berarti tiara tujuan sekadi atur pengabe duit sampun maka sami napak ring aja terus sang mawacana biar terus sang sampun diagung wacana Neti dongeng gelah di ni paunukan yo ing rah panah dong sing modaya gelah kapinen yo ngelah paminah pukul itu apa pikuleh ini presiden yo mampi cundangan yo banyak aku tuh banyak kesempatan mati takkan laksana neng wilangin sampun win becik ne paman ya namun tuh tegas pos gelah mana yo metinan ulang dipuri ini diur dia itu tapi muyo kerincang ken sudah teneidak dia ni wah yang ngelarang mulu ane mata najuke nyaluk gaman pengliakan mulu sing nanti keluarin aku benasa nah ini paman ini saya masih sanang yat nain dauhin para banyak mana nih yakna ngapa bau pula. Ini bro dia. Puniko wenten tel wacanan belum Joko Widodo. Dia sunenten di tiang sampun riyenan. Nauhen banyak duwene nyikian dewek di tiang makan sami lah dulu aku. Mangdo sampun nabi jantuk. Mangdo nenten mercidayangipun malih mriki Ki Arya Barak jago usah asik puri duwene. Sing wen gelah sang saya kapin pemindah banyak buat pangubaktin dia makep kep. Nah ni bian besik lantas paman. Ni paunukan ni cening gusten pamane saren kangen. Subuh madan jani dini ide gelah anggon gelah tiana. Mirip aduk ke para banyak ngopot buat laksanaan gelah. Yenal yang patut ni sing je paman aku mawanan. Subuh amone yusan gelah subuh mata licir tan side masih aduk peswecan ide sang yang pramukawi ngentikang pertisen tanah. Nah tu teh mawanan sing je gelah mapiorah sing noken para banyak ide cening mon ken ada mirip banyak mekaungan itu pemekas cai setato ada di jambu iki Bro Ratu Sang Prabu boyo purun panyakit ngopet ring parindekan kewicaksanan Borodewa nabi tiduanang titiang matura sapunika waluyane Cokrodewa ngicalang kajrihan manahipun nyamubrayan titiang ring ajabe santukan sampun ajrih manahipun sangkaneng nenten wenten mijilang putra rabin mekesami pacan keicalan gedung pun dumadak sangkaneng kedarma putra ide ledang raris ide botare yang gurun Cokrodewa mahyang ring sinalih tungil rabi duwe kingin mopot dumadak sangkaneng ide pinaku penuntun kena sapunika nabi jagal segalangipun malih banyak duwe lah santokan ipun nalar sampun ning titiang iring pemargan Pulungo Cokrodewa nunas ijo mriki mangda ngemedalang pergi sekano nalar nenten lah nah
Ini sangat petempang lah sing manipuan pangsing mekutang bumi ini. Apa kuarane banyak tanpa Prabu dan dina kadi pauko dan yo awak dogen sing misi tenas sing kayak tutup Sayawati nada tanpa balep rugi kang jagat nas di pemekas yen ketu kayun beline pengide kan beli kapan nanti ken-ken je panati rumah sak banadi ngelekadan pakai tuh kayu nadi ne marep kapan ni jeneng murah itu Nunas lugurat tiang Ratu Biagung pisampun wenten runtuh pawacanan doya sampun ikareng dewek tiang kalintang gargito pisan manah tiang ini sampun api menantuk tiang malih panjang matur riantokan sampun pemutus pawacanan palungo beli tiang panjang sairing sanang semedia malih ring dewek tiang Biagung adi lantas napa nadi angon rapi paling cerike mengken-ken kekayun menadi nang tegarang adu arep mau ke dewo masih pang nama buat pemindah kali ini Nunas lugre tiang Ratu Biagung ya diasti nanti tiang memadu sarang imo agung yang derah ring manah tiang patah sarang kayu ide ya neng ide sampun ngiringan tiang napingin malih tiang wantah ngiringan kader Biagung paras sarbenaya puniki wantah apiang tiang pinaka banyak tokor dewa iriki ring dewa pura mana kengin gilek seguluk ring puri Ratu Sang Prabu aduh agong kena sapunika yukti swarga sekala yang kemana handok tiang aduh ini kebecikan pulung cokor ini man yen merpat lantas lien sing lah pianak lien merpat cecai apa kuarane nyeneng seni lantas dulu ada kapan banyak milu mekalu kan dicampur sing keto yen bepeneng nang kedek pekenyung sing ne mula ulah yang sejeron hidup ajak mekejang ruruh ne sing keto nah yen subah monto paman kita kayu belahnya nampe nih natu tamane ada deh baru banyak buat kamu bakti dia nih raga tanggal 2 benernya nanti kepulinya tinggi ingin sampun puput ini durusan kepulian jadi bakal kemudian ini terus memarga sedang dengan dan pesannya panganikan itu dua agung lingsir kengkene bancainya ngedauhong banyak kejang banyak besik ingkup oleh kengken depan bangsing dia nyidang ya biar ya marah pengen musak aset ini sampun Gusti ini pekebage ring banyaran rauhan ketepi siring kantun mangeh kerahina wengi nah nih besik nah panido nih itu dua agung murahnya nang ke Dharma Putra dini sing yen len cai ane paling selesai nyen ngiring pemakan itu cai mesti ngatur ngajak kengken jeban nyen banyak sampunang banyak malih piringang elingang pekaryane suang-suang jadi Gusti arisan Siapa ngelimpuk ikang serano moga-moga lumpuh nyenkel papase yan yario barak nyen
kalah kang yo malu. Sake walo lemah Aryo Barak kalah. Petang tonen yo sido kalah. Ya namune aku dang serano subuh kacakan. Nyatur buano bilang bucu purine subuh misi serano. Nakat kejabo purine. Subuh madan kakenaning pamor bubuk katekaning serano. Nyen jenyak jak. 7 musno yang dadi ban purine ne. Pang dadi je pegoyangan sampi. Dadi tegalan yo. Bang itu ngange Aryo Barak. Tiang. Iya namun tuh tegas bos itu agung lingsir. Ngulah ya isiap kade itu nu masih kelicak ya ini. Men apa ya dotang. Gusti, kalipun mewasta ayamipun punika sado Gusti. Yening sampun medewek sado nak tenjekeni nyenantu ko baos iwang, baos patut, jak ya memerut. Yen ping 3 timpo Gusti, demprat Gusti, meh ping 4 ipul pacang teko, kelayame, yen nuju wehen tedo, nak tedan itu namahipun timpal nih saja pesan gitu buka baos. Ayam nak, jak henten kadiliak benar ayame, dia dados angen ben suci, taluh nih, ten dados angen dak sino, taluh bebek. Malumar bungut cai ni. Diarok nyen cai mepedone. Ngeraosang cai siap. Tunggu yo siap dadi nu selak ngenyakang batis yo ne diwardio pura. Rumah so nyen yo ngelah taluh dini ane batut aseno. Nang waki metakon. Yen cai nyinanggo kang iban cai ne prakango. Makelo supo cai tata duake. Mirip penulian sing ngelah wilaso lan sekayu ne to. Sangkal sing taen ngetekuk sing ado mirip wilasan cai ne ane pariangon cai dini. Ingat, babaturan jabo purine ne ane malu. Mesangkar melah purine jajar keagungan itu nerepati. Aryo Barak ane makado. Nah, li. Do nyen gingsir angono talenang nah. Tiang sebelum merasa tiang ane kenen itu. Saja tiang dini memarakan sing lah taluh awanan tiang sing ngetekok buka beli. Tiang nak ingat melah dini temoke kuri agong melah tuah mulo sangka nang belian yang tadi pemucuk sake walo singin di dian beli mekejang panyak di para tando mandri ngopin pejalan beli nih tiang saja merasa bengong teken wibawan beli nih ini ke walo jeneng ngeloban beli nih bos keliwat irajah tamah mau mungkin dewek beli nih sing jeneng nyanang dan beli entu dok jeneng nu beli merasa keuangan ngalih beli penangkep nangkep tinggi itu dua agung sing jelento pengliakan dia siap Ken pengliakan kadang cai dosa ke walo angon cai serano suriak nundung wake sake walo wake sing nak coba resep Lio nyenana kekene caro caine nyen Julian gerayang beten. Ado lantas hitungane anak nacat. Melah yo tegak. Mulung sapken kulit, sapken nyamuk. Ingat sih. Mekulit abidang nyen ajak wake sesama ning paro Aryo nekat ke Gusten cai. Abidang nyen masih kulit sesama ning paro Aryo sake walung melakang pengawawo jagat
Sangkal buka penuh amun-apunyen agung wilasone adoh sing nak ngrekonan. Masih nih kanggo caro cai nyen kicir. Duh Gusti nawa Kang. Kadi baos Gusti mesemedon sareng Dani Yardi. Pinako pengabeh ida Sang Prabu. Ida Sang Prabu enten Gusti tetujone wantah gumawe sukani Kang Ratna sapunika ya. Tados Gusti tios pemargine amanah si Kang Rat akudo sampun panyake padam ulian wisesan penistian Gustine. Nah, tuh ingat Kang. Mirip tiang ngadu-ado, mirip tiang ngawi-ngawi rasane. Nah, mau buktinya munyin tiang sih kadang beli. Ora, Kengken. mumpung cai ngraos buka kedo. Aben kengkenang aben kudiang. Jak subah muntu kena cai ni penyet cini ken wake. Antosna. Rumah sat wake macan pulas tundun cai. Apa nyen kedadian kumin cai ni? Apa kedadian ukudang cai ni? Tuk antus ken wake. Yang kecut tiang nak misal dia pesan beli. Beli angon tiang nyamek kelihan, yen beli mang pengancang buku itu, tiang angon beli nyamek cerita, kengken bendiang, tiang yang misal dia. Berangkat! Kedo penyoh belinya, tiang lakan nuti. Melah nyen cai. Sop dia dagung dini di wardia pura. Makati wake uli dini, makati. Nah, ke Laut lihatnya, anu pen sampah tiap-tiap Hut, makawan gelesang. Kemudian Dani, ngeler-ngeleran. Sampun midap-dap ida sangyang surya pacang engsep bering jagate nyaluk sani kaliyo iriki galah tani pacang wirang pakayun tragir titiang pacang ngereh Kengken bawang nyeneng munyin, bapone, inget Tang, diastu lemah, diastu petang, sing nyen kita dilempas. inge iring dap-dap gitu. Hal, di bengong, kengken nih, ada apa nih? Hah? Wah, Sing ning ahorta sing, orto apa? jang sing iya ada ngorta nen. Hah? Sing ning ahorta Sing? umah jange puon. Hah? Umahe puon. Won umahe? Ah, Jatuh pedalam jang menjadi jam menjadi pulas bal. do jang pedalam. Pas karuan umah cipun. Kesing bagi jam dalam. Jani jang mau membangun lantai 2 sar. Hah? Mau membangun lantai 2. Mau membangun mas? Lantai 2. Ah, Tuh, amat ya liangnya pulas lantai 2. sing sangat liang. Pas karuan lantai 2 tuh pulas tuh. Sebot jang. Ini ada yang sebut? Somah jange milu puon. Hah? Somah milu puon. Somah pun. Ben pedalam jang cipal. Pedalam jang. Pas somah cini pun. Do jang pedalam. Kesing bagi pedalam. Jang penganten ya nih. Nganten. Man penyanyi kaca jegek ya. Penyanyi, Seksi wen. Seksi. Tigading. Aduh, amat ya liang. Kena pulas ngajak somah seksi. Sing ge sangat liang. Itu kesing. Somah jangan demen ngalih mitro. Yen cang lah somah itu uliang cang somah cang. Dastu ke ye jegek. Lo menung bikas yang alih mitro. Uliang. Do liang. Uliang. Do. Kesing baju uliang. Jangan demen sing ngalih mitro. Wih. Halo, Beci. Tuh. Kayak apa coba kita ngalih mitro? Sing tadi. Sing nawang mitro. Tawang ngalih somah timpal mitro tane. Sing mitro itu timpal artinya itu. Mitra ya sadian utama laba. Oh gitu artinya itu. Kan ada jadi kayaknya tulis-tulisan tuh mitra usaha tuh. Oh gitu tuh. Mitro tuh timpal tuh. Timpal perlu ya nggak ngalih timpal pangliu. Gitu iye saja. Timpalane raket aja dulu selesai sing tane Gusti Ngurah Putra. Nah, Kaden mau janji bakal luas memancing di none jani. Kayak kali jani sing mesin tane metangi. Nah, kengken ya adone neng. mana? Ada sama lu dah. Tenang yang tane.
sakit sampun. Sakit sampun mutangi. Iya. Ratu, dak becik ke. Wau ko manahan anyang mereka ko pekoloman. Jag saup sangkol kada nu jelek lah nih. Ekar manahin sampun mutangi itu. Papan mau janji luas memancing. Nah yang gitu mau bukti buat pangubaktin pamane. Berat yang sing ada paman maka dadwa. Nah, paman apel sat anggon biang, paman gangsal waluyo anggon aji. Yang sing ada paman. Apa yuk penaden yang? Punika nenten sanang pikayunin Gusti Ngurah. Wantah pat-pat bebekel Sang Nyerwati ini punika. Suka, Duga, lare, pati. punika elingan. Iyan sing sajan kenah-kenah tiang ulah-ulah. Iyan sebat lacure bakal anggon kenah. Kayun, Mejak bungker sing payung hijau. jakti yit punika patan jakti kayun. Akengken kenucap di sarasamus cayon. Punapi jawenten. Ayu tewang manas tapun. Iya diapi candala yoni dwi. Donyen mau kangen, donyen mau sel-selan. Biastu kenyen cacat nyen hidup Eceng, berot, cungi. nah bongol gondong liu cacat itu. Si dadi wang utama juga ya. Peh, nileka diraga dadi manusia nak lebihan utama. Oh, Banding keleka dadi satu. dadi cicing. Dadi cicing. Ya cicing berung lantas. Bah, makejang dia kan. Inggih. Nah, mumpung roseng liang mejok nih len. Ini ya. Mau? Ya nanti Ah. Dari tumben yang ipijak soleh sana. nyumpedon napi. Ipi mah kebar tuh. Mau kebarnya. Au. Kakan menamung yang kebar nih. Ye orang cek mengulayang duramu. Mau duwe kampet. Si Makabar menambung. nah Mengulayang di dhuwur amone. masuk Oh, cijak resam sajan tuh. Jun, disikat. dengan bulan purnama. Ye bangkat damplak bulane. Kenyang bulan damplak. Mulung ya. Di paben ane megeleguk bulan itu. Amat soleh nih. Boloh bulan. Mau kelanar dari papen duwe nih. Nah, odah ngerawasan bulannya kalian di PCN kok nih gulung. Dan Nih ban di paben aja ke sao. Sao bulane. Tekang saja. Aduh. Nggih, Kena Nggih. yang ketiwangan. Oh, dan Piah ingat, Bo. Ih, kalian saja nyangkol bulan. napi Galang gulingnya bakat melekut. wata nyumpeno wata sapunika Gusti Ngurah. Tuh. Yang gitu ipiana kengkenya nih mirip Sito pada di apa paman. itu? Kengken itu yang kita ngipi ke kita kengken ya artine. Becik peleng Kau ya. nyaru, banyak nguyuk. Buruk ya ket Ulas nase. Bang yang dia dikit di Bebanjaran dikit yang ngupas arti impian nih. Udah ke wenten buku impian cuma nih. Nah, yang gitu kengken mirip artin ya. Iki becek bisa niki. Iya, upami niki Gusti dados kenten nggih, sing ora dados dagang. Dagang. Ket di pasar durung mau bangjahan kentene, tapi dane dagangane ampun mekarang nak numbas. Oh, lanjut Dong make boleh. Oh, sing sinah Nggih. Yen luas memancing, tadi rasot durung pancing mau pulang niki. Be ampun ngantre niki. Oh, ini liu boleh teh. Dumadak bang sajang gitu. Yen upami mungkin kalau Gusti tendas anom niki anom. Atruna. Nggih. Ah. Makin yen mekayun pacang ngeredah cewek kenten ke. Wow, jek nengok dikuri nyek ngantre bajang-bajang gitu. Tinggal pilih saja. Be, dojo bangi kene wak lacurnya pun kalau ngeringson. Dan arti nih piane niki becek. Oh gitu. Luar biasa niki. Pemadak pang sajan cara cakra neng gilingan. Sing jebetian wan metana muyak nut monotang pangkan megelibak beduran po. Apa ya nih selagat di paling. Kene. Sing medayo cang cicing ngar cang ipian itu. Busan cang man pula saspiat sambil cang ipi gitu.
Ngudalnya nak yo milu menang ngipi. Ada nak ngipi sambil ngorcau. Dan yakti di cang pula sawu jepas ngipi boleh. Nah menandas kita. Ibian jangan. Cang kados dalang ngiyo. Agen Tadi dalang. Ibian itu. sing saya melajang wayang jeung kaplak dari dalam. Nggih, keto ibian nih. Lampang wayange. Lho lampan wayange kinten Jaya Prano nganggur niku. Apa ya? Nganggur nggih. Amat soleh neneng. Biasane lampan wayang ya mah brado. Ramayana cupak gerantang sana. Dikengkene gamuh. Calon arang Jaya Prano lampang. Yang ngipi. Napi dados ibian. Cang ngipi nang ki. Nah, selama mimpi tidak dilarang tadi Kijo nganggur. Kemriko kebanyaran sekar sedumah luh nyoman layon sarine. Kemu yo nganggur Jaya Prano. Kan. Tepuk lantas. Panggih hango lho nyoman layon sari sedang nyampat. Dah nyampat seret. Kali apa nih? Jam sio lemah nih Gusti. Lemah-lemah nak nganggur. Jam sio nak truno tuh. Kengken yo man. Mujianya nyala maso nyampat tadi yo. Biasanya sing semengan maro bangun. Dikengkene nyanyang sang sap suryo. minap kenton minap tapi sane mau bersih-bersih pun lumun kan Jam sio tuh nyakan. maksud nyakan lumun mau bersih-bersih hentas kenton. Oh, setonan membanten jotan tuh. Nggih. Gaknya seso. Nggih. Oh. Pak, panggih hango lo yang sari nyampat. Jemake sampat itu kini Jaya Prano nang kitu. Jemake sampat itu. Jemake sampat itu. Gitu. Oh, Pak. Yang gitu marah luwung. Beli jo nyampat lo senak biasa Tegal budaya yang pidana nganggur ngopin ngelesung, ngopin metekap. Jadi nyampat yo. Seret. Bapak dia nganggur pidan nguap meneknyo, kles celanane betul. Panas gitu. Padahal beli nak buka lo nyen susu bang limo lo, kena bok bisa sipan nyen deng ai me, pelung kulit nyen. Sing gitu. Gitu tenan. Lah iki yen citu. Itu sing gitu nak. Keluwo penci cang ipi tadi. Numak cang wok me atau suk semang cang. Ngipi wo penyamoy. Kai. Sakuan Jaya Prano nak skenario nak gitu. Sing gitu sing ipian cangi. Jemak yo sampai itu kini Jaya Prano. Lah ta cek titik ini lewat sari nang citu. Yo cantik cek. Kinyal niwang kan lewat sari nang citu. Apa beleh nih? Itu niwang api. Yai, cek membuat penting pun ngangar sampah. Memeh lah. Jaya Prano. Nengi. Wih. Ngangar sampah terdapat tawangan. Den. Tugas tuh kene kok Jaya Prano. Yen kene Jaya Prano long tali boleh ngai. Cangipi. Boleh landas ketok sing nulungin nyelop petek. Meh Jaya Prano, Lyon Sari. Sakit kau. Latas itu sangano, man. Ya. Paling dijauh sangano. Apa hubungan sangano majak Leon Sari? Cangipi. Oh, nah. Oh, sangano man nuli di Grogak. Baik. Grogak. Oh, Grogak. Nak lungo hijau nah nang kana. Yang hijau singgah ke penjara sekar. Kapal ulung. Dapat tengok Lyon Sari ngepetek. Bat Jaya Prano ke sangano mah. Kemudian ketuang lakar somake. Nah, iya bakal ngayan bener kayak tadi titik. Nisa ini Jaya Prano. Sing lah saut. Bandas gitu. Lantas itu sano mekat kemo melalui ko Banyuwangi. Yai. Oh, gelombang. Enten jang, Bo. Enten jang. Lungi piaca do, kengken ya tuh. Ada rezeki Itu jatuh. Amat tuh. Wih. Ngatak wayang nongklang. Itu piane tanah lu, kengken ya. Mungkin sedenge Kengken. Jaya Prano kan nganten sarang Layon Sari. Durung ngerasa layu sampai anak puniki sampun dipun kautus Oleh ida Sang Prabu. Nggih. Napa astane ke sang iki Ilayon Sari. Nggih. Sing kebiseke ya Jaya Prano. Nggih. Aja landas Jaya Prano kemoko delok trimo. Begitu. Mati ya ken senggaling. Jaya Prano mati. Tuh mati Jaya Prano. Ih, tuh paman ngudiang tadi sebet
nyedeh Jaya Prana sing nak lelampane gitu. Undiang to angon kena jane sing kene ngipi kengken kel penadene kengken pengrabdane. Sane ngipi dan uronganipun padam. Iya, nak buang cang ipi. Buang cang ipi. Adi buang ngipi. Nak buang cang ipi kengken lah. Marah jelek ipiane perjane buwong ngipi. Terus sing nak arti anak separo. Tuh. Man, kengken. Puniki sesambune padamipun napi wasane Ki Jaya Prana mangkin ten Ilayon Sari arsang Ki Dedwagong dan ipunnya Senya ipun sedia ring Jaya Prana aresipun bunuh diri ipun nuak ibu manahipun mangne kacunuk iri kering swarga loka Iriki dan presiden mangne kacunuk iri kering swarga ngelarang Satya Pati Brata. inggih Nah, sing swargane ne luwung. swarga becik niki Aduh, yang kena sing luwung ngene iki. wong niki Wah, Payu cang ipi. apa ngipi wong tulus Kok tunggal nar tiang ki busan gitu. nang tulis ya nunggah acale de Sang Hyang Surya tekah sampai. Wong kal mancing nih. Terus Yang bot ragio, jadi lahan luas, nyancok pok luasnya. Panian Pak ini raso cek pelanya, sangar sampai ini. Sing ada be nu dini, jalan jong kali mau mak kanjeng mah Keriang nae, sambil ngabonya nona deh, Nggih, nggih. balsam. balsam cengkeh. balsam cengkeh ha pangtan anu Balsam me. pangtan dingin mau ale kanjeng mah Anda sana. Ada di kok.